Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, at to'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Dituyak man amangan nanang. Nay, apay. Awan ka di tilinuto ni bakit mo? Awan nga ron. Ay apay ngay, katam mo na naggapo ka iti trabaho. Diyak man amoy ti dayjay babay. Aguray ka. Amangan no adamanen pagimimunan na. Awan ti babayek nanang. Apay nga raw akas jay na. Talaga akas jay na. Man nangimon nga asawa. Ay, saan anasaya at tiit den ti imon, anak ko. Iso ti pangibaganyo iti dayta nanang. Gaputa awan ti mading aramid kaw. Laglagi pa nyo kuma. Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Ha? Nasaysayat pa ino. Agsina kami nanang. Ay, nauma ako ni ti asawa. Ay saan bayaman ta kasaritak to ti asawam. Nala, ingkakit din ijay kusina, ta ingkamangan. Uy nanang. Talaga mabisina kaon. Sa di naman ang tinagapom, Joseph? Ijay balay da nanang ko. Apay? Ijay balay dananang mo? Wano nakisinarak ka manan iti dayjay at tiryang. Anya? Ay, susmait! Ay, anya ka din day tangay bagbagam? Agtal na ka man! Amo ka! Na-develop kayon kinitiryang! Na, Kat no inyang angkas mo pa'y iti motor mo? anya? Day talaga gimon kan? Nabayagan a kurso na dam ni tiryang! Day tati amo! Sumardeng ka man! Mga ibabayan ka! Di ta ka man langin! Hoy! Sa di na ti papalam! Joseph! Ayak iti trabaho! Inakagina na! Nabannog ka kinitiryang! Iso ti kulam! Huwag mo day tati kulam! Oh, patrip! Ay, salbag ka! Babaero ka talaga! Babaero! Ay na, Manong Joseph. Nagalasan ti warwaras ti asawa. Pasensya mo ni Mae, tiryang. Agasam? Ibagbaga na akabit na kano. Anya? Wan, ay bagbaga man ti asawa, Manong. Tama nga no jak makapagtepal kat masiwak ko tingiwat na. Ala, bayam ta bagbaga. Pasensyakan kan ko na. Sige, Manong. Sige, inakon. Ay, nanamidrina. Ikanak man iti may sa kilong asukar. Aywan, mabit lang. Adto, ti asukar, Joseph. Anti mo ti bayad ko na. Ay, amaw, Joseph. Kasta unay ngamin nga imon ni Mait kinitiryang. Nana. No may dito'y istor ni Mait. Ibagbaga na kanyak anakita na kayo kano kinitiryang nga agkib-kibin ijay ili. Anya? Kasta ti bagbaga na. Ay. Iso asi ka nga main, Jose. Liklikam ni tiryang. No adaman relasyon nyo ay putdemong tamadida ita. Nana. Son! Anya ka kadi! Makitam ita! Pudno ti kunak! Babaem da jatiryang! Mapagtitakan ka, babae. Nakita kayo ita ija istor ni Nana Midrina! Nagmayat ti saritaan nyo! Siguro! Agtultulag kayo, agsarak kayo anya! Anya? Sige! Makisinarak ka kan na! Wan! Napimpintas ngamin ni tiryang nga mitisyak! Iso nga isok-sukat na kun kan na! Ay, namasurunakan ka, makitam! Tanya taramitam! Tung paanak! Sige! Arabitam! Huwag man lang, tapno makaraman ka, mat! Salbag ka! Maitarad nakpayan na kabilan! Anay ko! Di ka pa'y lagnakan! Saan lang atong pati maramalam? Ay nala ka ay. Agap apa kanumanan da Joseph kan Mait. Kuna ni Biriyang. Talimabas iti paraangan da. Bayam ida.
Mapantaman adwa ije balayda. Tabagbagaan taman ida. Ni mait amanugang mau. Apay, mabagbaga may aday jay. Basta kasarita ta ida Mala, mapanta no day tati kunam. Dayta ngamin anak yun, nanang. Tatang, babaero. Ay nakasla diwa mo ti ugali day ta babae. Nanang, tatang. Anak ko, pangaasiyo ka de. Taunusan yun ti diyo nagkinaawatan. Oh? Ni mait ti pangibaga nyo ti day ta. Tawan parikot kanyak. Isaw ti ayan ti parikot. Sa anak mo't nagbababae. Anya saan? Ay, hostaon! Pangasiyaw tadi kaya gapa iti sa angumay. Si kamot mait. Awan mo't ti pamanagnak mao nga da babae ni Joseph. Ang imong kalata mga imaon. Day ta tiga po na kanayon ti apayaw. Di yung kanunungan ta anak yung tatang. Di mo pagsawan iti kasta ti amak, mait! Tapod no mo ti bagbagana. Awan kutbain mo ha. Agsinatalangan! Aw, makitam! Nakarit ka nga agsinata! Takasanumat nga man! Nitiryang ti kayak mo nga ikabalay! Ay, rumuarak man langan. Huh! Ay! Sa dino ti papanam! Inak iti ayan ni Tiryang apagim imunam. Inak agkan iti lips to lips. Dan arakopak iti nakariro. Ay, Ay, apo. buisit ka! Agsubli ka! Mardeng ka, mait. Di ka naklaw akas ta kababain ka dagiti karoba. Awan bidang dagiti kaaruba! Na. Tasaan nga iso dati mang pakpakan kanya! Mait, talaga ka de adi mo ornusan tabagem. Kastamlat ta ka din. Ha! Jay anak yo ti bagaan nyo, nanang! Na, Amo, mait. Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Laglagi pom kumaday ta. Isuanan niya man ti parikot yo iti asawam. Pagsaritaan nyo, anaimbag. napudno ti kunan ni Nanang Hiyaw, mait. Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Isu nga ikatemon day ta panagimimon mo, mait. Anya, nagapa kayo? Ngam dito'y tinagturungam, Joseph. Amang ano pagimunan nakmat ni Mait? Bay amlat nga agimon, biryang. Sana maikat day takin kwa na. O asino la, ditan ti pagimimunan na. Ngagpapan ka ni Bakit Maria, kat pagimunan na pa'y. Agraman ni Mary, adongo nila kay na. Kat pagimunan pa'y ni Mait. Ay, nalabasan day ta, Joseph. Ngam amangan ngamin mo't na sobra ti panagayat ni Mait ken ka. Isu akas ta, manangi mo. Oh, saan nakas di ti ayat, biryang? Ti ayat, man nakawat. Saan nakas kun kwa na? Ala, kat ano sa mata iso mati asawam. Kastala ti biyag Joseph. Ay, ikanak man kit di dita iti may sa serbesa. Daytay, nalamisa. Awan, mabiit lang ta alaak iti rep. Oh, ato ti serbisa. Lukatamlatan Ang damot pang lukat dita. Di amanak ha. Oh. Mayat tilamis na. Oh, Joseph, ti asawa mo. Umayan dito'y. Nay, Ah. nasakit ti panagkita na kanya. Aha! Dito'y gayam istor ni Biryang tiyayan mo, ha? Mait. Apay, iso ka di manan ti babae mita, ha? Joseph! Nay, tanangam ti panagsasaom, Mait. Di nakiraman iti imon mo. Tarupam ampang! Tupakak tupay tarupam iti bato! Sana ka lumaban ken ka, Mait. Oy, Joseph, pangasi man tayawid mo, day ta asawam. Agulon sama dito yan. Agawid kan, Mait. Ay, di ka mangibabain dito. Ay, umay Agawid kan! Umay kan! Tinakboy mo din lakas ta, ha? Mangibabain ka! Talagang gayam adi mo kayat ti agawid, ha? Tabambantayam da ito abiryang! Makauma ka na! Wen! Naumakan kanyak! Ngamen! Adamanan babaem! Ni Biryang agin pipintas! Ay, pangasim, Joseph
Makitam! Kabilon nakpaiti sangot ampang ababaay! Nano di ka pa'y nagaw eh! Ipang-orkon to'y buti ti arak di tanganam! Hey! Ibuo mo amin agamit dito'y balay, salbag ka! Babaero ka! Nagmayatin ni Sumyuki ni Biryang iti istorya! Kat iso pa yan tin sakit mo! Uston! Di ka nagsaubay! Itamot lang! Agsinatan! Ha? Agawid ako ng balay, may! Gaputa dyan maanusan ti ugalim! Sige! Pumanaw kan! Di ko ram kide! Ingkan makikabalay kinitiryang! Wano ni Biryang! Wala! Adayo na pimpintas na ngamiti sika! Isu dati kayat ko! Sana sika! Isu apanawan ka man langin! Agsinatan! Ay na, won, tiryang, kasta ti kunada. Nagsinanda Joseph kan mait, kat ni Joseph, agnanaod itan, ije balayda. No kasta, nauman kan ni Mait. Nasaysaya aton dayta. Tapno agpatinggan ti panagim-imon na. Ay, uray siya kat pagimonan ni mait. Uray siya ka. Uray to pa niliti siya kat pagimunan na. Inyang kasla ni Joseph ni Leticia, tanaki ang kaslakit nga rod. Ngam idinakita ni Mait, ay na, pagimimunan nan. Anya? Kat adamat asawa ni Leticia? Natataar to pa ni Lubimino nga asawa na ngam ni Joseph. Isumat. Ita, agimon pa'y laang mat ni mait. Pagan ano ngay ni Leticia nilakay na. Ay, sa balimot at talaga ti ugali ni Mait anya. Amin sakit di ang makita na akasarita nila kay na babae, kat pagimunan na. Nalabos. Ay, wala nga roda. Nagalas ti ugali ti asawa akasta. Kat no saan nga agbaliw ni Mait, amangan no saanan asubyan ni Joseph. No kasta, ijayan balayaw ti pagnaudan ti anak mo Marilinda. Ay wan, Mari Medrina. Nauman ni Joseph kan ni Mait. Isu nga uray agsina da kanaon. Di ka asi manugang maun ta pinanawan ti anak mo. Ay kat makaamon iti biyag na ah. Saan mo't mabagbagaan? Ingaran na kami mo't akatugangan na. Nukasta bagbagaan may. Saan mi mo't akanunungan ti anak may? Ang awan mo't ngamin makita mi nga aramid na amaday. Hay talaga kit day aman nangimon ni Mait nga asawa na. Ay, win nga rod. Ay na Marilinda, ingkalatabagbagaan ti manugang mo. Tanarigat no pa nagsina ti pagtungpalan da. Binagbagaan men kan nila kay ko. Hanggang saan adungag. Iso makamon iti biyag na. Ala, Marimidrina, ikan na ko ni ti powder asabon. Tainak man ilabadag iti kawas ni Joseph. Ay na, si kapa yun ti mangilaba iti kawus na, imbes ati asawa na. Anya ngay nga road. Ala, mabit lang maray, taikan kay tigat-gatangam. Oh, si kamat gaya mait, anya tigatangam. Wah, sa anak nga umay gumatang. Nadikat, umayak agpakawan kan ka. Tainapapa ka. Nagimimo na kan ka. Ay, Pakawanan na kumabiriyang. wen, awanan day jay. Diyak gayam ka ba ulan na di naksangputan ni Joseph? Talagan samot na di naksangputan. Beryang, ikanak man iti sabon anabang lo. Mabitlaang, tiryang. Ne, Mait. Anya ti mapaspasamak kan ka. Agsangsangit kan samot. Pakawanan na kumamutiriyang. Nagimimunan ka. Ha? Pakawanan na kuma. Kas itinakon-nakon, awanan day abanag no para kanya, mait. Basta agbalbaliw ka kuman Kating kasurutan di asawam, tagpakawan ka. Tapno saan nga agbanag iti panagsina ti estado yo. Sorry, Joseph lakay. Agbalbaliw akon. Sana kun nga gimimon pa'y. Ipakitan pa iti panagbalbaliw mo. Sakto subyan kay di balay.
No ita, dituyak pa ibalay may. Iso nga gawid kan. Lakay. Jakpay kayat ti agawid. Tanataltal na ti panunot ko dito ibalay may. Anya. Kas itinakunak. Agsubli ak iji balay. No talaga ang nagbalbaliw kan. Makitam tinakunakan kay di mait. Panagsina ti ibunga ti sobra nga imon. Una nang. Iso nga agbalbaliw kan. Tapno sublian na ka ti asawam. Una nang. Ikarik dayta. Agbalbaliw ako na talaga. Tadyak ngayam kabaela na mapukaw ko ni Joseph. Ipakitam iti aramid ti panagbalbaliw mo. Una nang. Agbalbaliw tapno agawid na ijay balay ni Joseph. Uraya ti panagawid na nanang. Ditan gagayan tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Tampok ditoy programa tayo. Kasta ti biyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay, ken itimat direksyon, Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon Kastalatibyan. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.